Hari ahurani 17 aria mararikite itinire gia thingira wa iregino anana tu kamiti ya IEBC hitukiti ikereka-ini ria mbere ria kumathurima. Anana acio ria hamwe na President Uhuru Kenyatta wa kiama kia Jubilee na Mwaura Joseph Nyang'ana Cyrus Jirongo. Agine hamwe na Raila Odinga wa kiama kia ODM ekuru aukot Mohamed Abdubadida na Justus Juma. Kenda aria matanya mahobanitio ni hamwe na Nazin Umar uria hamwe na magi utakinyanire githomo kia university ta uria Ahuraniri wao President edekanaga kia watho. Ahuraniri aingi ao makiremwo kugomania muigana wa thaini 48 iria marendekana gukinyia kiwatho nigetha kuhitukio ni kamiti iyo. Na aingi ao ni meriga gutitia watho ucio thutha wa kwira kamiti ya IEBC ati aingi a Kenya ni megiritanĩtie na ciama cia kiuteti. Kamiti ya IEBC kiuga amwe maraneanĩte marĩtwa maginyagia a Kenya mateyandĩkithĩtie ta aikia a kura. 2,000 signatures. You must be from your party. If somebody from Jubilee admires my idea and he is registered with the Jubilee, he can support me, my presidential bid. If somebody from ODM, who before going for ODM did not see me and has realized that I'm there and my ideas can be sold. It is none of our business or the IEBC's business to verify if the same voter has signed for 20 people. Nyumba-ini ya mishemanio yake sisigo kwenye Nairobi meharĩria no marathie na mbere mahorine acio anana kuneana maratathi mao kuri kamiti ya IEBC. Ana ao makaneana maratathi mao muthenya wa ruciu mbere yake ana kuneana muthenya wa Jumatatu. Ana aria magakinya mbere ya kamiti ya ruciu ni Raila Odinga, Mohamed Abdubadida, Justus Juma na ekuru aukot. President Kenyatta, na Mwaura, Joseph Nyang'ana na Cyrus Jirongo magikinya mbere ya kamiti ya IEBC Jumatatu. Jina langu naitwa Nyaga. Nyaga is faster kushita farasi. Hii kitu kusema ati kuna farasi wawili. Farasi wawili na Nyaga ostrich. Ni nani anabia kushita na mwingine? Ciama cia Jubilee na ngwatanĩro ya NASA magathangaria mishemanio ya kiuteti matũra-inĩ matiganĩte gũkũ Nairobi thutha wa atongoria a Raila Odinga na President Kenyatta kuneana maratathi mao. Grifotera Inooro TV ritũra kuna macharia wa gacuru.